Asian drop, Bibe, E-Tax, Miami boy, Fil tax ou Fil tax ou zami mwen nan E-Tax. Pou ka jen maximum rifon nou Fil tax ou fwe Maxem nan E-Tax. Mwen garanti ou pa pregret Fil tax ou zami mwen nan E-Tax. Pou ka jen maximum rifon nou Fil tax ou fwe Maxem nan E-Tax. Mwen garanti ou pa pregret De bouti tax ou Miami boy nan zafè tax li number one Se te fotografi ta ple ou nan kamera Canon Li gen pi bel ekip, gen bel lokalite Son champion d'habitude nan zafè tax chak ane E-Tax se yon biro al etraje ou zon nan Florida. Zami sou patare men fè kofe gade pi do vina. A bon servis se yon biro ki atire tout moun. Ta pou vin Fil tax ni riche ni pov malere go zouzoun. Bagè moun pa se yon biro la pou nou do t'oubliye lokal la rele Miami boy la pou tro route la. Relax, si bezwen a lez, vin nan Fil tax. Sou an etraje, pa potan, pa fe grimas. Sou pa nan pren lin, ti zami, wap jen pil plas. Nou nan Florida, ti tiye nan yon go surface. Fil tax ou zami mwen nan E-Tax. Pou ka jen maximum rifon nou Fil tax ou fwe Maxem nan E-Tax. Mwen garanti ou pa pregret Fil tax ou zami mwen nan E-Tax. Pou ka jen maximum rifon nou Fil tax ou fwe Maxem nan E-Tax. Mwen garanti ou pa pregret Asian drop.